Goeiemiddag almal. Bly om weer vanmiddag hier in julle teenwoordigheid te kan wees. En eerstens wil ek baie dankie sê aan ons Hemelse Vader wat ons behoed, bewaar en beskerm het, uitgespaar het, beskerm het teen baie dinge, ongelukke, teëspoed, siektes, selfs die dood. Here, ons kom vanmiddag voor U om by U so baie dankie te sê, Here, dat U 'n God van nabyheid is, Here, dat U 'n God van die waarheid is, Here, dat U die waarheid is, Here, Here Jesus. Dankie dat U aarde toe gekom het, Here, en niks daarvan gedink het, Here, dat U Isaia kom verneder het hier op die aarde, Here, dat U gekom het as 'n servant, Here, vir iedereen elk van ons op hierdie aarde, Here. U het sonder sonde, U was sonder sonde. U het tussen sondaars gehang en gesterf vir elkeen van ons se sonde, Here. Here, dit is die grootste geskenk. Dit is liefde, Here. Liefde word nie gedemonstreer deur woorde of gewys deur woorde nie, maar dit word gedemonstreer deur 'n daad. En wanneer iemand onskuldig sterwe om anders te red, wat 'n wonderlike geskenk. Wat 'n groot liefde is dit wat daardie persoon aan mense bewys, Here. Here, ek sê vanmiddag vir U so baie dankie, Here. Ons gaan vanmiddag die strydte, Here. Daar is mense wat siek is, Here. Mense wat uitroep na U, Here, met probleme, Here. Mense wat hulle geliefdes aan die dood afgestaan het, Here. Mense wat eens vanmiddag 'n dak oor hulle kop het, Here, wat nie 'n stukkie brood het om te eet nie, Here, of selfs 'n bietjie water het om te drink, Here, of klere aan hulle liggame het, Here, of 'n paar ordentlike skoene nie, Here. Here, maar U is getrou, Here. U is getrou, Here. En ek weet, ek glo en ek weet dat U vir iedereen by elke middag gaan deurkom, Here. Maar ons weet, dit is op U tyd en nie ons tyd, Here. Here, vergewe ons vanmiddag, Here, sodat ons ook die wat teen aan ons gesondig het, Here, selfs vir hulle kan vergewe, Here. Sien elke woord wat vanmiddag hier sal uitgaan, Here. Dit word alles gedoen tot ere van U, Here Jesus Christus, 'n naam bo alle name. Baie dankie, Here. So, goeiemiddag aan almal weer eens. Soos julle nou gehoor het, ook in my gebed, die gesprek gaan vandag oor die groot naam, die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons gaan die video doen. Ons gaan 'n bietjie mix, ons gaan 'n bietjie Engels, Afrikaans praat. So, ja, laat ons maar begin. Ons gaan ons teksvers gaan ons lees uit Filippense 2 verse 5 tot 11, nee? Ons gaan dit in Engels lees, want is vir my meer treffender en kragtiger in Engels. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in person as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hallelujah, Here. Hierdie paar verse, Filippense 2, vanaf vers 5 tot 11, gee 'n kragtige, duidelike boodskap. Hoe Jesus na die aarde toe gekom het, in watter vorm hy gekom het, en ook die naam wat hy gekry het, en
dat elke knie sal moet buig voor die naam. Nie net 'n paarie, hoor wat sê die skrif. Every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Luister wat sê vers 10. That at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven, things in earth, and also things under the earth. Daardie naam, Jesus, hoor wat sê die skrif, geliefdes. Things, not people, things in heaven, in earth, and also under the earth. Jesus, every knee should bow, every knee and every tongue should confess. Hallelujah. Maar hoor wat sê verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So wat dit vir my sê is, dat jou gedagtes, jou denke, jou mind, dieselfde mind is, wat in Jesus is, in Jesus Christus is. So, ons, wat die skrif eintlik sê is, ons kan nie meer dink, soos ons wil nie. Ons kan nie meer net maak, soos wat ons wil nie. Ons moet die gedagtes, die denke, wat die Here Jesus het, moet ons ook nou demonstreer. So, God, soos wat die skrif sê, het self Jesus se naam gegee. Nie sy moeder Maria nie, ook nie Josef nie. Jesus knew his identity. He knew who he was. And he also told us who we are in him. So, and listen, the verse says, he came down and he became a servant. He came down from heaven, and on earth he became a servant. He took on the form of a servant. He made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. He humbled himself. Ons wil eens meer ons humbly, as ons die mooiste kar ry, die beste karre ry, die in die duurste woonbeheer te bly, hoe kan ons dan vir ons wil humble? Nee, Jesus het gekom. Hy het die vorm van 'n servant kom aanneem. Hy het geweet wie hy is. Hy het nie gesê toe hy op die aarde kom, nee, ek is beter as julle nie. Nee, hy het hom gehumble. Hy het vir ons 'n voorbeeld kom stel, hoe ons moet wees op hierdie aarde. Ons moet onsself humble en ander mense moet ons serve. Dit is eintlik die boodskap. En God het self vir Jesus die naam gegee. Hy het self die naam vir Jesus gegee, maar daar was baie dinge opgevat in die naam. En wat 'n wonderlike naam. Jesus het geweet wie hy is. He had a position above every other position. He had a purpose above every other purpose. And when he came down to earth, he had no sins. He hanged between sinners. And he was crucified for sin. And he had no part of it. Jesus died. He was buried. He resurrected himself. He had the power to resurrect himself. Hallelujah. A name above every other name.
let's see, in the Old Testament, it is asked, what is his name? What is his name? And what is his son's name? And it tells us right through scripture, for he is Adam, advocate, anointed, apostle, author, amen, Alpha, ancient of days, born of a woman, begotten, beloved, branch, red, bridegroom, bright and morning star, is the bishop of our souls, is the brightness of the Father's glory, hallelujah, is the cluster of camphor, is the captain, the consolation, the chief cornerstone, the counselor, is the covenant, is the chosen of God, is our Christ, is the daysman, deliverer, days that adore, desire of all nations, is everlasting Father Emmanuel, is the finisher of our faith, is the first fruits, faithful witness, fountain of life, issuing from the caves of death, is God, the gift of God, governor, guide, and our glorious Lord, his help, hope, our husband, born of salvation, healer, head of the church, heir of all things, high priest, hell's dread, heaven's wonder, and the Holy One, is I am, immortal, invisible, is Judah, is just, is Jesus, is King, King of kings, King of glory, King everlasting, amen, is messenger, mediator, master, Messiah, mighty God, mercy's paradox, is the Nazarene and the offspring of David, priest, Passover, potentate, prophet, propitiation, prince of life, prince of peace, position, the quencher of our thirst, his righteousness, rabbi, ransom, rest, root of Jesse, root of David, refiner, refuge, resurrection, is the rose of Sharon, blossoming in the shades of hell, his sweat, blood, and tears, was quenched for all believers the terrors of hell, and his cloth at greater damnation with foliage, fruit, and flowers, his Redeemer, Rock of Ages, regenerate breath, restoring the soul's fire on the soul's altar, and restoring the silent strings of the spirit's young heart and tuning them to heaven's harmony, hallelujah. A stone, shepherd, Son of man, Son of God, amen. Shield, servant, seed of a woman, surety, sufferer, Savior, sinless sacrifice, the same yesterday, today, and forever. His teacher, truth, tabernacle, testator, treasurer, tree of life, is the unifier of the brethren, is the witness, the word, the way, the extra mile, hallelujah. He is Yahweh, he is the zealous one, he is the lovely and mighty Christ, beyond which our human mind cannot comprehend. The heaven of heavens cannot contain him. Never a man can explain him. He is Jesus. He has to have a name above every other name. He's the only one who could redeem our souls from hell, positions above all positions, purpose above all purposes, power above all power, hallelujah. He died for us, he died for me, he died for you.
trust his death, his burial, and resurrection, and receive the gift of salvation, and then give him the gift of sanctification and live your life for him. Jesus Christ is worth it. Hallelujah, hallelujah. Soos ons kan sien, geliefdes, al die name, Jesus Christ is die alles, al hierdie name beskrywings is opgevat in daardie naam, Jesus Christus, halleluja. Dis te veel, dit kan nie. My mind is te clean om dit alles te kan, om het te kan verstaan, dat Jesus verteenwoordig, die naam Jesus Christus verteenwoordig al hierdie name. Therefore he has to have a name above every other name because of these reasons. And we see that the whole Bible points to Jesus Christ from Genesis right through scriptures. It points to our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Wat wil ons nou nog hoor? Jesus Christ, Jesus is nie 'n bysaakie. Hy is nie 'n plusie. Hy is nie en nog nie. Hy is die begin en die einde. Hy is die begin en die einde. Niemand kom na die Vader toe, al dan nie die homie. Al dan nie die homie. So dit is 'n blye boodskap vanmôre, geliefdes. Dit is 'n pragtige, powerful boodskap. En as ons vir Jesus het vir ons kom wys wie is ons in hom. En ons moet dit uitleef, ons moet dit eers besef, glo en dan uitleef. Soos wat die eerste skrippie, die eerste versie wat ek gelees het. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. So dit beteken, ons moet die gedagtes, die gedagtegang, die mind van Jesus moet binne ons wees, halleluja. Trek die bloed van Jesus oor jou mind en verklaar dat jy die mind van Jesus Christus het. Verklaar dit oor jouself, oor jou kinders, oor jou familie. As jy enige probleem het, roep die naam aan. Jesus Christus, help my, luister na my. En hy sal jou nooit verlaat nie. Hy sal jou nooit verlate laat nie. Hy sal jou nie sommer alleen laat nie. Hy is altyd, hy staan uitgestrekte arms na ons toe, soos hy uitgestrek was aan die kruis, Here Jesus. Daar is die woorde vanmôre om dankie te kan sê aan hierdie wonderlike naam, die middelaar tussen God en die mens, Jesus Christus. Dankie Here dat U enigste gebore seun gegee het, om te kan kom sterf aan die kruis, nie net van my sonde nie, maar almal wat vanmiddag luister na hierdie boodskap. So, dis baie goeie nuus vanmiddag. Ons het al hoeveel keer hierdie storie gehoor, gelees, en baie mense maak het maar net af, maak het maar af as ag. Maar dis die waarheid. Dis die waarheid. Jesus Christ is Lord. A name above every other name. So geliefdes, as julle vanmiddag in 'n nood sit, as julle in 'n panarrie insit, as julle in 'n probleem insit, as julle wat die probleem se naam ook al is, roep die naam aan Jesus Christus en hy sal antwoord. Baie dankie dat julle saam met my geluister het vandag na die woord.
van die Here. En ons gaan nog baie video's maak, ek gaan nog baie video's maak. Julle kan julle kommentaar los, julle comments kan julle los. En ja, ons praat weer op 'n volgende keer, né? Die Here seën en julle moet 'n baie lieflike aandjie verder hê en die Here seën. Amen.